inclusion. It's about getting people together, whether they have disabilities or they don't have disabilities, letting them mix and showing that it is possible for children to be educated in an atmosphere and environment with typical children and non-typical children together. Inclusion takes time, it's difficult, but it is possible. And with political will and funding and raising of awareness, all children can come together and be included. 1/5, so that's 1 in every 5 children in Kyrgyzstan with a disability goes to school. 4/5 do not get an education. We want to make sure that 5/5 all children with disabilities are educated in the mainstream, but certainly have an inclusive education. Taqdirima taqdirlashtар көп ekan bu alamda. Muzikani tinchab günü basamda biyleymen uşul turgan dostlarıma. Былтыртадан beri biz ар bir лицейдин жетекчилигине bir талап койдук. Şu биздин мектептерде инклюзивдүү билим берүүгө көңүл бурулsun. Көп болбосо дагы бирден экиден балдар şu биздин мекемелерде окусун деп. Ошондуктан жерлерде баягы шартына байланыштуу биздин мектептерге кайрылсаңыздар болот. Biz Карасуу шаарынан келдик. Менин кызым 14 жашар. Сантаро Юг деген фондтун күндүзгү борборуна барып катышат. Ошол 14 жашар синдром Дауна менен төрөлгөн кызым бүгүн мода көрсөттү ушул фестивалда. Ушундай фестивалдарды уюштурган спонсорлорго аябай чоң рахмат айткым келет. Ушундай фестиваль көп болуп турса биздин балдар аябай кубанат эле. Очень мне понравилось то, что я хочу сказать. Нет слов даже. Хотелось бы побольше таких фестивалей, и потому что люди с инвалидностью не должны сидеть дома, они тоже должны как-то выходить. И такие мероприятия, они помогают нам, при том, что мне, найти в себе силу, еще раз поверить в себя. Soğuğumdu öz moynuma alayın, Jol qarayın to'xtoy turchu ata jurt, Jol qarayın to'xtoy turchu ata jurt.